turaba suhuje mwese ko mungana amahoro ahebuje atangwa n'Imana abe mu mitima yanyu. Tuboneye akaryo ko kubabwira ko twe mwese twari tubakumbuye kandi nzabantu muno amazina batari bakeya, ariko kandi tugiye kuvuga amazina byadutwara umwanya. Icya kabiri, wo kumva tutamuvuze yogira ngo none takwiriwe mu mutima wacu, bigatuma rero turangiza ntawe tuvuze mu izina kandi twababonye abantu benshi aha duherukanye kera tuziranye, twababonye abakozi b'Imana bavuye iriya mu mahanga hanze n'abandi bari aha bose, ariko kandi kuvuga bamwe mu bandi bija bitunanira kugira ngo hari wenda hatagira umuntu wumva ko twamuheje hanze muri twe kandi tumufite neza imbere y'Imana. Imana ibahereze umugisha. Birumvikanye ba? Mwese turabakunda mu mwami kandi kinico tubasabira ubudasiba nukongerwa imbaraga umunsi ku munsi kugeza umwami Yesu azozira. Kaze yanyu tubihaye agaciro. Bashumba muri aha muri mu mukora subusa, umuhate wanyu muzahoherwa ingororano n'Imana isumba byose. Bakristo muri aha mwihangane, ni igihe gitoya kuruta aho mwatangiriye. Yesu akabaha ikamba. Umuntu wese ashiremo intege kandi akomere umwanya we kugeza umukiza Yesu azozira. Umuntu wese aherereye yumve ko tumuteye intege kandi aho uherereye hose Yesu arahazi kandi niho waherereye. Yesu azaguha ibyiza bigukwiriye. Imana ibagirire neza kandi mureme umutima cyane. Tuganira gahoro ijambo dusoma hano muri Matayo igice cya 4 duhere ku murongo wa mbere. Matayo 4 duhere ku murongo wa mbere. Na magambo makeya atari manini tuganira tukarangiriza aho ngaho. Maze Yesu ajanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yayo, ngo udakubita ibirenge hasi, ibirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo
tukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Mwami Imana, uduhere imbaraga ubuntu, kuko hirya y'ubuntu ni ibikwiriye, kandi bikwiriye ikindi abantu bahabwa, kuko ntacyo dufite gikwiriye woheraho uduhera ubuntu. Kubw'imbabazi zawe nyinshi zisaze ugirira abatuye isi, uzidusangisha muri uru rusengero, maze uziturebemo Mwami, uhindura ubusa imigambi inzovu ya Satani n'iyabiwe n'ibyiwe birimbuke mu izina rya Yesu. Maze ijambo ryawe rigira imbaraga n'ububasha, kandi udushoboze kurivuga uko riri, tubeshejwe n'Umwuka Wera. Ndagushimiye kuko ukora ibirenze ibyo umuntu atekereza n'ibyo yibwira, kandi ukihererana buri wese, ugakingura amarembo yo gutekereza bihagije byuzuye, kugira ngo umuntu amenye icyo umushakaho muri uyu mugoroba, mu izina rya Yesu, amen. habaho ibyago, hakabaho n'ibigeragezo. Nanje ntarabimenya, najyaga mbivanga, twaririmba ibyago ariko ibintu byose nkabyita ibigeragezo. Ndibaza ko ari mwe mwese mwabimenye mbere yaje, nanje nza kubimenya nyuma vuba. Ubundi umuntu ndi mukuru cyane niho namenye gutandukanya ibyago n'ibigeragezo. Yesu Kristo mu mibereho yiwe yagize ibyago bikeya cyane, bikeya cyane, bike cyane. Mbese nk'utwago bene tuyoyora ku kayiko akaduterera hirya, tukaba turashize. Ariko yahuye n'ibigeragezo, izuba rikarenga, ijoro rigaca, umwaka ukihirika, uwa kabiri ukihirika, araruha, arangiriza mu bigeragezo, aracika. Itandukaniro, ibigeragezo cyangwa ibyago, buriya gukena n'icyago, gupfusha n'icyago, guhinga ntiweze n'icyago, kubura akazi ni kimwe mu byago. Umuntu kuguhohotera akakumena ijisho n'icyago, gusonza n'ibyago,
gusenga ntiweze n'ibyaha. N'ibindi bintu kurwara umusonga ukakurya nabo muhagararanye bakaroba kuva ku buribwe nabo bagatibura amasosi, biriya ni ibyago. Isi yose kuguhararuka abantu bose bakakwima ukuboko inama ikuzura ko nta muntu uzoguha ukuboko, ni ibyago. Abantu bose gushira telefone yawe muri blacklist, ese niko bajya uhamagaye wese ntihagire umuntu kwitaba muri ibyo nibyo. Ushaka umugeni bakakwanga imvi zikaruha zikaza, n'ibyago. Iyo menya ko museta simba nakivuze kubera ko ntabwo umutima wambira ngo nzosetsa abantu, ariko kandi pardon. Bwana sifiwe. Genda mu muhanda ipine rigatoboka, warugiye ku kibuga cy'indege ugasanga yagiye, ibisanzwe. zo gushimisha babatindiye bajaga baririmba bakavuga ngo nitugira amakuba n'ibyo kutunaniza ngo mwoye gukuka imitima mwisi ngo si wacu muhumure ngo nibyo kwihanganirwa kugeza aho Yesu azoze. Kugira ngo nuko nguko nitugira amakuba n'ibyo kutunaniza oye gukuka imitima mwisi si wacu duhumure nibyo kwihanganira kugeza aho azazira. Dore indirimbo twagaza turirimba abantu bavuye kwihana hanze tugarutse tugiye kunywa neza, bakaba nk'abayitera ukumva neza, ukumva nta kintu cyasigaye, ukumva Imana yaremye isi n'ijuru yashyize. Nanjye ndakubabwira abakristo, ibyo ni ibyago. Nari mbizobwira ngo dutandukanye, mwumve ko bitandukanye. Ibigeragezo nibyo mvuga amagambo nkangara. Naho ibigeragezo ni impamvu zikorera ibwina bw'umutima w'umuntu, zimuhatira gutsindwa imbere y'impamvu izomwandukuza mu gitabo cy'ubugingo. Ibigeragezo n'ibyiyumvo byo mu mutima uhatirwa na Satani kugiramwo amahitamo mabi, bigaheraho kuzima izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Ese turi kumwe? Kumvise? Nibyo baza bita ibigeragezo. Nibyo baza bita ibigeragezo. Tiwokena ngukene kabisa ubure n'urwembe rwo guca inzara. Tiwokena ngo wambara ishati imwe imyaka yose ngo iruhijemo inda n'ibiheri iruhijemo sinzi ibindi bisigaye n'ibirondwe byirundemo, ngo Imana izakuzimye mu gitabo cy'ubugingo. Yose impamvu yotuma Imana izakuzimye mu gitabo cy'ubugingo. Turi kumwe ba? Cyohinga ngo ubure n'umwaki, ngo ubure
apana n'umwagi wa Nyamasaka ngo ubure n'umwagi n'igisembekere ngo Imana izaguhanagure mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo ntibizabaho. Ese siko bimeze? Ugenda upatana ngo nibakwanga ngo Imana izaguhanagure mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo nta biri mu kazi. Two ni utwago. Ariko hariho ibigeragezo. Bwana asifiwe sana. Ibigeragezo si ibintu bivuye hanze yawe. Ni ukuvuga ngo ni amatwara ya Satani yicara kuri vola igahinda mu mutima wawe, igahinda ubwenge bugashira, igahinda ukibura, wari ukamera nka bateri yayitogota. Satani yayikubwira ngo ariko wasambanya ariko uri mubi, ariko wakwite wabikoye ukagenda. Kimwe muri Bwana sifi. Peta attention kabisa. Kimwe muri ibyo apana guteka, apana gusubiraho, ubwaho uhita wambara ubusa. Ukuri kw'Imana yambamagara uhita wambara ubusa wakaba ukigira hirya y'inzira yo kwera, hirya y'inzira y'abacungu. Nicyo baza bikigeragezo. Biri kavuga rero ngo hahirwa uwihangana bimugerageza.
ngo n'utuntu nyine twabaye nk'abakomediye kugira ngo dusetse bashangazi dutahe twagize ariko se amapepo ugira ujya kuri atangata wana sefiwe turangiza muje mwihanganira ibibagerageza muje mu bindahemuka kuma muje muhagarara nk'abasirikare ba Kristo. Haleluya! Ntimukaje muhagarara nk'aba United Church cyangwa nk'aba church izi zose muze muhagarara nk'abasirikare ba Kristo. Umukozi umaze kumwishyira pahoro uramwishyira burundu seriyezema uramwishyira urakonanga imyaka ngo yandikira Timoteyo Bwana asifiwe aramubwira ngo ujye ufatikane naje kwihanganira imibabaro ngo nkuko bikwiriye umusirikare wa Kristo ngo ntawo kwandikwa kuba umusirikare. Ngo ntawo kwandikwa kuba umusirikare ngo namara ishire mu bugingo bwanu ngo bakinejeje bamwandikiye ku musirikare. Yesu aravuga ngo ikica umuntu ngo ntikiza kiva hanze ye, ikica umuntu ngo ntikiza kiva hanze ye, kiza kiva muri we, kiza kiva mu mutima we. Yesu amaze kubatizwa nyuma umwuka aramujana. Yesu yarabatijwe, yabatijwe ngo apfe ku byaha azuke ku bugingo. Yabatijwe ngo ibyanditswe byuzuzwe, kugupfa kubikora ngo ibyanditswe byuzure. Niko yabwiye Yohana ngo bikore kugira ngo dusohoze ibyanditswe. Pfa kubikora. Yohana aramudumbura. Yesu akiriyo ngo Imana igurutse inuma itaravuye mu kibira. Inuma sinzi ahantu yavuye. Ese turi kumwe ba? Turi kumwe namwe? Ntabwo turi batindire gatoya. Inuma iraguruka ngo itiza iraza. Abafarisayo rubanda ruteraniye aho ku nkombe rwose ngo rubonesha inuma n'amaso imanuka nta muntu uyikozeho ngo yerekezwa n'ijwi rivuga ngo nguyu mwana wanje nkunda kamwishimira. Ngo abaraho baravuga ngo ese niki kivuganye nawe none niki kimuvugishije bigenze bite? Ya numa ngo iraza ngo imwitura ku rutugu. Yohana aravuga ngo nari narabwiwe kera cyane ngo nzobona ngo umwuka wera mu shusho y'inuma amumanukiye ngo azaba ari ngo naje mbibonye ngo nizera ko ari Yesu umwana w'Imana. Haleluya! Aravuga ngo uwo ngo akwiriye gushyirwa hejuru cyane ngo jewe ngacishwa bugufi. Akwiriye kuzamurwa cyane, akwiriye gutumbagira cyane ngo jewe ngacishwa bugufi. Arahindukira ngo arababwira ngo jewe mbabatirisha amazi ariko ubundi Yesu ngo arababwira abantu ndi bumva cyorohe bumva Yesu timumva icyaza babwiye timumva icyo Yohana babwiye ngo yanuma ngo yititerwa Yesu ngo imuzamukana mu mbaraga zitarabaho. Mu ntangarire namwe mwumve niba ari byo nanjye ntimumbase. Ni ukuvuga ngo Yesu yabatirijwe muri Yorodani ku musozi aho Yesu yakoreye amasengesho ni hakurya y'Yeriko. Ni ukuvuga ngo ni muri Noro no muri Sidi. Umwuka wera yamujanye gute? Ni ukuvuga ngo yaramujanye aramuterura aramujana ibirometero 20 bigashira ngo arangiza mutereka ahantu. Aho hantu yamuteretse kuva nabaho nta cyatsi kibayo, nta gahuru kabayo, nta kantu kabisi kabayo, ni mu marashinyitse, ni mu musenyi,
ni mu bikunduke ni mu manga nta bwenge bubaho nta n'umuntu uzakandagira ngo umwuka aramuterura aramuzana ngo mugeza mu butayu. Kitanibuka indirimbo zivuga ngo hivyo Mungu wakamilisha watu wake kwa mateso. Bavandi Imana ariko Imana yarantangaje. Imana izikamilisha abantu bayo. Sinzi uko izibagira. Ni bande batangiriye mu butayu. Bibiliya iravuga ngo nuko Pawulo amaze gusengerwa n'Anani ngo ajyanwa n'umwuka jahe ngo amara igihe kingana gute. Mose yamaze imyaka ingana gute. Imana nuko izitubwira kugira ngo ituzuze, izituzurisha ruga, izituzurisha igikundiro no gushimwa n'abantu, izituzurisha gucishwa bugufi no gukandagirwa n'isi. Tumaze neza kurambarara neza. Pawulo yaravuze ngo ubwo twari tumaze kwiheba ko tutagikize. Haleluya! Ngo yaturokoshe urupfu rukomeye rutyo. Ngo nanone iracyaturokora kandi ngo twiringiye kwizakomeza kuturokora. Twiringiye ko Imana izakomeza kuturokora bavandi. Twiringiye ko Imana izakomeza kuturokora. Tuzi ubuzima turimo bwa Ruyenge n'ubukristo bwa Ruyenge ntaho buzoje. Imana ntibuze. Pawulo bamaze igitaramo cy'iminsi batarya batanywa ngo umwuka arababwira ngo nibarobanure Baranaba na Sawuli. Ndobanurira Baranaba na Sawuli ngo nkabagira uke batumfuka amahanga ngo barambika ibiganza ngo barasohoka. Kintu cyantangaje ngo bambuka hakurya bafata furugiye. Haleluya! Amaze ngo Pawulo arabwiriza n'amavuta Mana yanjye. Arabwiriza imisozi irakunduka abantu baribura. Umutwara aravuga ngo Imana yaremye isi n'ijuru ngiyi yaje. Imana izivuga bikaba yageza. Imana izivuga ko buca ngiya. Pawulo ngo yarushe cyane ababwira ko atari Imana. None nti wowe utari Imana ugakora bene ibi. Wowe utari Imana imisozi ikagufunga isi kuba. Wowe utari Imana wagira ikiganza ibintu tutarumva tutarabona bikaba. Uriki none batari muzani kazirindwe tubagira Imana yaje hano iwacu. Tarabwe ati ndi umuntu nka yaba ari nko kwacu. Totwarame tubona umusore afishe. Umusore afishe. Tumaze mbona ubandi tubamo. Imana zitubabarira. Nande ubandi tubamo n'uburyarya kumirwa. Bwana sifiwe. Petero na Yohana ngo bakije cya kirema ngo isi babomokaho. Ngo baravuga bati noneho kufa twabaho. Ngaba abanyamwuka kabisa pana baba bandi babasaza hano haruguru. Abo ni bagamariye n'aba Ana. Ngaba basore bose umwuka were w'Imana. N'abasore ni mutubwira icyo dukora tumere nkana. Ngo barababwira ngo muturebe neza. Sitwe. Ni bande bamukishije? Sitwe. Ni bande gasopo sitwe. Tibumvaga ko bitirira imirimo ya Kristo. Bumvaga bakwiriye gushira ngo asigara uwabambwe akazuka. Nicyo gituma birivuga. Haleluya! Ngo nicyo gituma kubwuwo ngo nkwiriye kwishimira gusogongera imibabaro ye ngo kugira ngo ndusheho gushushanywa n'urupfu rwa Kristo. Ndeke gushushanywa na revera ngo ngume shushanywa n'urupfu rwa Kristo. Ngume shushanywa n'urupfu rwa Kristo. Tuamo no kuvuga ngo kwemera Kristo no kwizera Kristo. No kwijana. Apana kujana intama. Apana kujana mil Kenya. Ese na Kenya aje. Yesu ndashaka amafaranga. Arashaka twebwe ngo twijane twirambike mu giseke. Bibiliya iravuga ngo nuko mutanga imibiri ya. Haleluya! Nijane nitange kwa Yesu. Hari igihe dutanga amajwi tugasigara. Hari igihe dutanga impano tugasigara. Hari igihe dutanga ibirindi tugasigara. Hari igihe dutanga umwanya tugasigara. Yesu ndakeneye ibyo ni mubikura bikanjirwa. Ni mwizane mubambanwe na Kristo. Mwihereze Yesu kabazuke. Mujipeleke kwa Yesu. Nimuhagera mwibambe. Musige ifaranga zanyu hari. Musige amajwi yanyu hari. Musige ibirindi yanyu hari. Mwizane kwa Yesu mubambwe nawe. Pawulo aravuga ngo nabambanywe na Kristo. Tweze si cyoro. Haleluya!
nabambanywe na Kristo. Niki Paulo aravuga ngo nabambanywe na Kristo. Hari umuntu watubwiye ngo kubambanywa na Kristo ngo nugukubitana imisumari nawe hano kuri iki gikuta, ngo isi n'ibyayo n'uburara n'ububandi bwose ngo bugasigaririya bukabambwini. Ngo noneho aratubaza ngo ese iki gisikana kiriya ngo ari cyizere cyo kuzohura. Abandi barakana ngo tubizahura, imyaka 100 izoshirika ndetse nidahinanguka. Kiriya gisikana kibizotura bushya, revera umwe azavaho haje hundi, ikorari zirangire, abantu baje hanze bazogaruke ni kujya bizohora. Aravuga ngo niko abakristo babambanywe na Kristo, ngo nukubabambwe n'u Rwanda. Isi bambwiriya izi barangiza nabo bakayirangiza, nuko rwararangiye ni bye bye wa dunia we ya. Sio mimi tena yangu hayo yanitosha. Iryo jambo bavana sinje uriho ni Kristo uriho muri, sinje uriho ni Kristo uriho muri. Iryo jambo ngo sinje uriho ni Kristo bavana, ni Kristo. Paruwasi ya Laodikiya ngo yahoranaga ibiterane cyane bidakura. Babaga muri Maruba cyane cyane ngo babaga ibiterane by'abadamu bene bijya birengeye n'abahe bakaza bose bakamba birirwa ngo babaririra Imana bose, amaze ngo bagataramira Laodikiya. Imana y'imwijuru ikorari yaho hanyuma paruwasi yose agafunga, za Sarudi za Simuri na zigafunga, ngo bakaza Laodikiya, amaze ngo bagatara. Muzwitangaza cyabaye ngo umwami nyir'ijuru yaje kubabwira ngo mpagaze ku rugi, ngo batuma abagabo bati mugene mubaze ngo ese uko ntaba muno, ngo arabwira ngo sindakandagira mu kuva mwayubaka ubahe, ngo mpagaze hanze. Cyakora ko ndakomanga hagize uwumva umwe, naho ubu ndawe mfite umwe gusa yumvise agakingura nibwo no kwinjira, ariko ubundi mba hanze. Ngo icyo cyaba kintege cyane. Fundraising tugira senti tazituza hano izi ngoma w'amana we. Erega Imana ntigira ikinya, ntigira mwishwa, ntigira igipembere, nta mubyara wayo haba. Hari ijambo ryo muri Luka ryantangaje rinkura inzira ku murima, riravuga ngo Yesu yaganiriye akanya gato muri Pasaka y'Abayuda, ngo aracisha, no kuvuga ngo aricara, ngo haguruka abantu bararirimba kuva baremwa, abigishwa baramuta baragenda barasirimba na banyina wabo na banyirasenge. Ngo bagarutse basanga Yesu arakanyaraje, baravuze ngo ese wowe nta kintu wumva ntubona ibintu byabaye? Ngo Yesu n'ubundi ntiyavuga. Uwo mwanditsi aravuga ngo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu, ngo yarazi neza ibi barimo, arabihora ko murankanga. Nimweze cyubahiro. Yes. Buriya mabwire bavandi, impamvu yo gutamba siva mu birenge, impamvu yo gutanga si cyabaye hanze yacu, ni n'ubugingo buhabwakira Yesu umwana w'Imana. Cyo gituma uzubona amashimwe y'inzu n'ay'imodoka nayo kuja hanze, untagahaguruka gatodesha igitenge gisa n'icya madame ishati, ngo n'abapangayi mwese muhaguruke, ngo Imana yakoze imirimo, tugashimira ibintu n'indaya zigira, ibyo abasomali bajanye nabo tugiye kurirana indege ya. Ariko hari amashimwe y'abana b'Imana bacunguwe, baza bavuga ngo jewe nari imbata mpu mudendeje, jewe nari impumyi Yesu agira gute, jewe nari ko maze Yesu agira gute, aravuga ngo nimumve mahoro Yesu yabana. Ibyo byonyine tubihuriyeho nabisi n'ukuri kw'Imana. Aya mashimwe y'imituga, aya mashimwe yo kuja hanze, aya yose aya y'abahungu 8 n'icenda muri Arabie Saoudite barabafite, kandi nta abandi barabafite ntacyo bakoze, abandi barabafite bashigikiwe n'umuhefuri mu gisusa bateye ngo guproteje abana n'abagore. Ariko hari amashimwe yabera tudahuriyeho n'indavanga naya yonyine. Haleluya! Jewe nari imbata mu mudendezo, jewe nari impumyi Yesu arampumura, jewe nari intumbi Yesu arampumura.
nimwumva yo mahoro Yesu yampaye, nimwumva Ayo mahoro Yesu yampaye. nimwumva ayo mahoro Yesu yaduhaye, nimwumva amahoro Yesu azatanga. Yesu azabohora ubugingo. Sinzi ikintu kibahoruka gasaravuze ngo umuntu ngo azayishima kuwegurira igihugu, ngo azayishima kuwegurira igihugu. Sinzi kiza kiba muri isi, sinzi kiza kibaho, ariko nibuka ijambo riri muri Zaburi, muri Yesaya. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo bazambikwa amababa. Iyo Yesu amaze kugera mu bugingo, umuntu azayambikwa amababa, ngo agatumbagira mu kirere, ngo akaguruka nk'ibisiga, ngo akagenda atananirwe, ngo akiruka nk'atacogore. Dawudi ngo aje kubyikiriza baravuga ngo bazashisha nk'umukindo, ngo bashirwe hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni, ngo batewe mu bikari by'Imana yacu, ngo bazokurana itoto n'amakakama. Uko watangiye niko bazokomeza. Bavandi ni gute turimba ngo Mungu ni yule imbaraga twatangiranye zarashize. Ubujuke bwa mbere bwashiriye ku ndondo, ubwa kabiri bushirira ibuvira, ubwa gatatu burangirira igitaramo, none ubufite ubwa gatandatu. Yesu yabwiye wa mugore Musamariya ngo mwari mufite imana zitanu, haba ni ya gatandatu nayo siyo. Ndagira ngo mbabikire n'ubu bujuke ufite nabwo sibwo, nabwo sibwo, kubera ko bwa mbere butabayeho. Bibiri iravuga ngo kandi umuntu wese muri mwe ngo agume uko yari ameze agihamagarwa bwa mbere. Imani ile ya kwanza, furaha ile ya kwanza. Kalebu yaravuze ngo imbaraga natabaranaga muri 40, ubu ngo ni 85. Ndachatabara ngatabaruka. Alivyokuwa zamani ndivyo alivyo sasa. Yesu Kristo kwa yamye ni kwa. Imbaraga ni zirya moto ule wa kwanza, furaha ile ya kwanza, imani ile ya kwanza. Wokovu ni ule. Paulo ngo atangira kubwiriza Furugiya. Ivyo bintu nababwiye biraba, barabaga inka. Ngo habaye umunezero iyi si itazayumva. Ngo atibuka inzererezi z'abayuda, ngo zari zivuye mu paruwase ya Antiokia, ariko babanyeshari. Niba hari abantu banga bavuga butumwa, bambere n'abandi bavuga butumwa. Niba hari abantu banga abafite amavuta, n'abandi batakaje amavuta bigeze kwegera. Ubundi intambara tugira niziki, niza abantu batakaje ibibanza babagamo, bazaba babazwa no kubona hari ababisigayemo, bazaba babazwa no kubona hari abantu bakere kwa byo bikaba. Ariko hari indirimbo twaturirimba iteka ryose ivuga Janti, twaturirimba ngo nimezingirwa na nguvu za Mungu, mimi nimefichwa hawataniona, adui zangu wanifanya nini? Wanitafuta mchana usiku hawatafanya nini? Hawataniona, nimezingirwa na nguvu za Mungu. Uzamuri biganza ducagagura imyuka y'urupfu, ducagagura imyuka y'urupfu ni kumuka mbire mu izina rya Yesu. Twicagagure mu izina rya Yesu, itsindwe mu izina rya Yesu. Ducagagure imyuka y'urupfu mu izina rya Yesu, Mu izina rya Yesu ducagagure. Ducagagure imyuka y'urupfu mu izina rya Yesu. Turayamaganye mu izina rya Mu Yesu. izina rya Yesu. Shetani tsindwa, Itsindwe mu izina rya Yesu. bazimu barasaze. Turuzi ubu bwoko ntibuzoyoborwa n'abapfumu, tibizoba kabisa. Bazoharana ntibazohagara kuri top, tibizoba ukuri kw'Imana tibizoba. Paulo yambwiye Timoteyo, Bwana asifiwe, pima aramubwira ngo urufatiro rukomeye rw'Imana rucyahagaze, ngo rwanditse ikimenyetso, ngo Uwiteka azabiwe, ngo kandi Imana muri Zaburi ngo ntizakunda ku mwandu waba ukuboko kw'abanyabyaha, ngo kuba ku mwandu waba, ngo Imana ntizakunda ku kuboko kw'abanyabyaha, ngo kuba ku bitugu, ngo bw'ishanga rya. Kringa lolali ya la la.
amaze ngo azinzerereze z'abayuda mana yo mwijuru mugabo ndamukunda cyane Pastor Mukongo Imana gwezagire inzerereze z'abayuda amaze ngo ziraza uzuko zagize ngo ziravuga bati mwabipfumwe bisa n'abantu nimwe mwenyine Paulo acifatira nimwe mwenyine mukimutegera pasoni n'inkuru n'umubazo kumwashayaye ngo Paulo arahangaha muri mubiki ariko nigitangaza n'ukuri kw'Imana ibipfu bisa n'abantu ninde wabwirije ko mwahiye n'umukozi w'Imana Paulo mugendiriya nimwebwe nyine Paulo ngo bosha rubanda Bibiliya iravuga ngo bosha rubanda ngo babangisha Paulo ngo baramwegera amaze ngo baramukubita musome ibyakozwe n'intumwa 13 baramukubita ahinduka inyama ngo bibwira ko yapfuye umwuka warangiye ngo bakanda ahantu hose bumva ntagatsi kagitera kabaho ngo baramukurubana bamujana inyuma y'umurwa ariko ngo asigara agace k'abagore n'abagabo baravuga ngo ariko icyo twamumva niba ari ukuri ngo Yesu n'umwami wacu ibyo ari byo byose ibyo yavuze niba ari byo Yesu n'umwami wacu hasoni Yesu n'umwami wacu ngo baraza Bibiliya iravuga ngo bagota wa murambo wa Paulo ngo bawugotera ahantu bagira kirisese Bwana sifiwe ariko mana yaje we ngo Imana nyiri imbabazi ngo imugarura mu mwuka ngo yongera guhembuka ngo akitera hejuru Bwana sifiwe asifiwe sana ngo arabwira ngo agiye gusubira mu ngo gusezera abantu bari bagumenya umutwe none urasubirayo arabwira ngo oyaye kabisa ndasubira mu rugo gusezera ngo tubonye tunaniye ngo turavuga ngo umwami Imana ashaka ngo nagende biba ngo araza ngo anyura mu murwa amakuru yarantangaje ni mwese sicyubahiro ba ngo ageze mu murwa nta bindi birebire yakoze ngo yarabamana ego ngo arabamama ngo arabwira ngo amahoro y'Imana asumba yomewe ngo ataramena imitima yanyu ngo n'abarya bari banebwe amaso kandi bamahabuka ubujuke bwo buratangiye ngo asubirayo ngo rekaje gusezera bizera mu paruwasi ya Antiokia paruwasi zari zitatu reka mvuga imwe gusa ya Antiokia niyo Paulo yabagamo na Sira niyo Damari yabagamo na Zeri niyo n'igikoma ngo makazi Herodiana yaraba Paulo yaravuze ngo ntazagira isonzi ngo yo mwibutse no mu mibabaro ngo azayibasubije umutandukanye n'utu twubu dufite amatatuwaje n'abandikazi Herodiana mu ngo Paulo ingo yisigiye neza ngo yibukaga Herodiana Bwana sipesa ahimidiwe Yesu ngo arazageze muri paruwase n'imibabaro ngo ni nyinshi cyane ngo batekerereze ibyamubayeho ngo babwira amakuba n'akaga yanyuzemo ngo yari hafi gupfa ariko arababwira ngo ntabwo ncogozwa n'amakuba ngo kuko namenye ko inzira ijibwa ngo nshaka kuzohagarara imbere y'Imana yanje ngo inyura muri ayo makuba ngo inyura muri ako kaga ngo nta yindi katirizi baho niba nshaka kuzogera imbere y'Imana yanje no kunyura muri ayo makuba Satani yagerageje Yesu amutungura mu ntege nkeya amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya ata ngo Yesu abona gusonza Satani irasiduka izana amayeri yose abaho ngo igerageze umwami Yesu aya katika pendo lake kubwa sana aliyashinda majaribu yote katika pendo lake kubwa aliyashinda majaribu yote katika pendo lake kubwa aliyashinda majaribu yote aliyashinda majaribu yote
satani azayihambira yarantangaje ntazayumva ntazayumva satani sinzi uko azamera ngo yatiribukiye kuri Yesu ngo aramubwira ngo nibura umwana w'Imana ngo yibwira ko ikigaragazo cyanesheje Adamu na Eva kitonanirwa umwuzukuruza wabo ntasoni siko kwabo siko bazabamera ngo amuturuka kunda niba uzawumva ibyahugira byinshi bizokubuza Yesu biherereye kunda nawe ntukigaye satani yarakumenya yaragutata amenyaho idirisha rikinguye nahazanyuza abazimu bazokujana kwa satani. Paulo yaravuze ngo abo nababwiye kenshi ngo nubundi ababwira ndira ngo nabanzi b'umusaraba wa Kristo ngo biratana biteye isoni ngo Imana ya ngo ninda tumbo Imana ya ninda uzi daimoni winda uzi gukura ku mafungo wari waremereye Imana ikayagukuraho ugacuka inzara y'avansi ikakurya kuwa mbere na kabiri ukazuya transfera ngo azoba kuwa kane inzara ikazi kurya umuntu ufite rendezvous yo gupimwa sida zikwa ifite ubwenge bukagushira niki cyamaza amafungo niki cyayamaze ni daimoni winda satani no muhanga aza gutera ingumo y'icubikazi kurira hamukameme induka yumvira mwirugu ukavuga ngo arwaye stoma ukamukura amafungo burundu takindi cyabaye ariko bavandi Yesu Kristo kuomba na kufunga sikuba kuomba na kufunga hizo ni nguvu za Mkristo kustahimili majaribu kuomba na kufunga kuomba na kufunga ubundi bavuga ngo uyu mukobwa ni gito kibaza bavuga ingeso ziwe baza bavuga kino gusa ngo uyu mwana w'umukobwa yataye umuco uko bararangije siko yego siko nukuvuga ngo uyu mukristo uyu yatakaje amafungo uko barangije uyu mukristo uyu yatakaje amafungo uko bamurangije tuse kwaza niba bavuze kwaza nanywa nitabi tuse kubaza niba rutumesaje tutubandi twiwe turaha muri za weweke byarangiye gusa bavuze ngo kuyatakaje amafungo ubundi amafungo niwo muco niyo kiritire y'abakristo niwo muco w'abakristo ese turi kumwe ba ndio tweze cyubahiro Bwana sifiwe gufunga abakristo satani igerageresha Yesu inda iramuregera neza iraza wese satani irirundura iraza muri 0 metre irafungura amazira bomba ya Bwana sifiwe amen ngiramubwira ngo nibura umwana w'Imana ngo gira gute ngo hindurira ibuye ngo ribikiri bumutsima ngurye kandi yarazi ko Yesu yobwira ibuye rigahinduka umutsima ese siko bimeze ba siko bimeze ariko harimo umutego ngo Yesu akore ikindu siri autorisation ya satani turuzi yo Yesu aba nguvuga ngo reka nkwereke uburyo twari tuvuye kuri prayer twadupepeta twari tuvuyeyo twaduhuha ntaga pepo kaza kaduca imbere abaramya abwira imitsima yose ikabagatimba indi kabahurure iyanyuma ikabimikate nta kiba cyaratengushe nta kintu kiba cyaratengushe nta kintu kiba cyaratengushe nimweze sishubahiro amen haleluya yes ngo aramubwira ngo biranditse ngo bagejejwe hano ngo n'urukundo bakundaga Imana ya ngo bagezwa hano ngo n'ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'Imana ngo bagezwa hano no guhamya Kristo nta kindi kizoduha imbaraga zo kunesha satani bavandi imbaraga zo kunesha satani ntabwo aragasaraba nta mwene wacu mwerera tumifiza uburikimasa akamoja no gute mugatanga ntabwo umusaraba ari uzonesha satani umusaraba ntuzunesha satani satani azaneshwa n'ijambo ry'Imana satani ntagomba kutwegera imbaraga z'umwuka ziramunesha nimumurabera tuzata ya bivuga muri Zaburi 104
ngo Imana izahindura abagaragu bayo kuba ibirimi by'umuriro. Satani ziza, Satani yaraje, Yesu aramwihorera, amaze Yesu amukubita ivi ryo mu nda, amukubita un coup fatal, c'est un coup qui cause la mort. Arayiregera Yesu, nimweze si cyubahiro ba, nimweze si cyubahiro opfu yakazuka, nimweze si cyubahiro ba. Hashimwe izina ya Yesu watsinze Satani. Haleluya! Yesu ntiyaranje. Ubundi mu Kristo suku yaranje. Ni ibintu bipanze bisanzwe. Ngo asubira inyuma aragenda atora Bibiliya ijambo ry'Imana. Impumeko y'Imana itabasha kubisha. Ngo arayizana, ngo abwira Satani ngo yewe Satani, ngo biranditse. Yewe Satani biranditse. Yewe Satani imeandikwa. Yewe Satani biranditswe. Yewe Satani biranditswe. Ubundi baje bavuga ngo kurerega ni mwateye response. Iyo umuntu agupropose ikintu kibi ukamubwira ngo ayiwe ngo ariko none ngo uko nigutuvuze we kurya ngo ni nusuye kwemera. Dore igisubizo nyaco, koma kwa jina la Yesu. Koma kwa jina la Yesu. Ngo iyo tuvuze ngo mu izina rya Yesu ngo haraba abakerubi, umwe muri bo niwe wishimfura zo, ubundi wo muri bo niwe wahotoye ingabo za Sanakerebu 185. Ese turi kumwe ba? Kuvuga ngo nabahanga ku rugamba. Ngo iyo tuvuze ngo mu izina rya Yesu ngo azamanuka abamarayika 280 basa nkabo, ngo baje kubaza izina rya Yesu rivugiwe, ngo bagishire mu ngiro, ngo bagishire mu ngiro, ngo kandi bazamanuka n'inkota. Iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu, timuru bico bazabita izina rya Yesu. Nimweze sicyubahiro ba. Iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu, nta cupfa n'Imana, nta kandi kantu hirya yawe amasa atabona, haba ibitaza, haba ibintu isi itazayumva. Yesu anesheshe Satani guhamya ibyanditswe. Mwaba Kristo, dufite abantu batabaye urugamba rwo kuja mu ijuru batagira verse imwe mu mutima bahagazeho. Babwiye Dawidi umufilistera guca umutwe, arabaza ngo ese mu mategeko y'Imana 10 ni irihe rimwe azaziririza? Baramubwira ngo uhereye ku rya mbere ukageza ku rya nyuma aza yasibanga yose. Aravuga ngo nimuzana umushito hano ndamuca umutwe. Umuntu utagira icyaza atinya, umuntu utagira ikintu ndakimwe atinya, akanyangaza kamwe. Urwenya zarureba, pornography arazigira muri telefone, azabesha ibinyoma bye birapanze birazwe. None yonanira gute? Nimumwigize hino. Nukuvuga ngo rwari rwarangi. Niki bavandi Satani ngo aravindagurika, ariko agira gute pasiteri Patrick ngo arongera ariheta Satani. Yesu yamukubise iyo ngumi, Satani ngo arongera aravindagurika, arongera ariheta, aragaruka ubwa kabiri, ngo aramwegera, ngo afata Yesu kuboko, tumwe nandi tubonana, ngo amujana hejuru y'umurwa, ngo amugeza hejuru y'agasongero k'urusengero, ngo abonye ko Yesu yamuneshesheje ibyanditswe, ngo yamazana noneho we Bibiliya no gushimisha na agenda na makomantere yamabizana byose ko byakabana. Niba Bibiliya tuzirwanisha, ngo aramubwira ngo mwami Yesu ngo biranditse ngo Imana izagutegera abamarayika bayo, ngo ntuzakubita ibirenge hasi. Iryo jambo riri muri Zaburi. Si Bibiliya watangiye, ngaho tuzikoresheje nawe. Siyo waruzanye. Yesu Simba Bibiri iravuga ngo izakohereza abamarayika, ngo bazakuramira mu biganza byawe, ngo tuzakubita ibirenge hasi. Bwana sifiwe. Yesu tiyongeye kwiyaranja n'ubundi cyangwa ngo akore mu dufuka bare muri agenda ngo atoroto dukaratasi
ngo yasubiye inyuma aje gutora icyanditswe ngo arayirengeza imfizi y'Imana n'inkota yayo. Bibiliya ni ubukombe bw'Imana isumba byose, kandi ntigira umutsare ku ijosi, ntizipfuka mu gahanga, ntizikoboka. Aho yivugiye izitanga ububyuke dikangura. Yarabomboranije Buraya bakira umwami Yesu. Amen. Ya Yesu aramubwira ngo biranditse Satani we, ngo ntukagerageza Imana yawe. Amen. Biranditse yewe Satani, biranditse yewe Satani, biranditswe yewe Satani. Nukuvuga ngo igituma byari bigoye iyo biba amagambo y'umwuka ku mwuka, haba harabaye gusekurana kimwe kikabanza mu mwonga. Ariko yari ijambo rivuye ku busa mu mwijima wa Satani. Niko na haleluya z'abanyantege nkeya zimeze nk'ipamba hano hanze, niko n'igisirimba cy'abanyantege nkeya niko n'imikutano abantu batanditse mu gitabo cy'ubugingo. Nukuri kw'Imana iyo mikutano nta kirutiraho gupiga karoki muhira abanyarunundu baje ngo dupige. Nta kirutse ikindi, ntaco. Nukuri kw'Imana. Bibiliya iravuga ngo abana b'Imana barateranaga ngo ibitabo byiki, ngo Imana ikazibumbura igitabo. Ni ba Juste ndabazi bariya nabanje naba Fidele. Elisa arimo, wa wundi wajanaga na Eliya batarimo nawe. Nimurebe ko na Eliya arimo, ngo bareba kuri page Eliya arimo. Ngo Imana data ikanezerwa cyane, ngo Imana data ikavumera, ngo Imana ikaza kubana n'abayo, ngo uko duteranya ibitabo bizabibumbura, ngo Imana ikareba abayo, Imana ikareba abagaragu bayo, Imana ikareba bavandi. Muze mutekereza ese ndiyo ndimo mugomwe baramubwiye umusaza yari arimo arabira nagiye gucikana, ngo baramubwira ati pastor we bitunganye basiko binaniranye ugende amahoro. Ngo arabwira ngo sina neno lingine, ngo mbinguni ni nchi yako. Nta muntu wisi, nta mugore w'abandi nifuje, nta plage, nta rubanza naciye nabi, nta kantu mfanye Imana n'abantu yisanzure n'umuyaga. Aravuga ngo mbinguni ni nchi yako. Ijuru n'igihugu cyiza cyuzuye mw'amahoro, mugiye tuzakigeramo, tuzahimbaza Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aravuga ngo mbinguni ni nchi yangu, ijuru n'igihugu cyanyu, sina shaka nta kindi, mbinguni ni nchi yangu. Nzanibuka cya gisaza kimwe dusamuza mukino muri telefone, ningacho chiza kuri nje bukeye. Azavuga ngo tumaini langu ni kumuona Yesu, ngo sina tumaini lingine, ngo hata nisiku kaburini, ngo niwe wa kwanza katika ufufuo, ngo tumaini langu ni kumuona Yesu, tumaini langu ni kumuona Yesu, tumaini langu ni Yesu, tumaini langu ni Yesu, tumaini langu ni Yesu. Muntu mwe natere haleluya ba yogu ongera yindi wa. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Pema ngo Yesu yakubise Satani, ngo agenda imitego aradandabirana arika mu mwonga, ngo yongera kubambaduka garuka ubwa gatatu. Ariko Satani bavandi, Satani uzuyikanga mu kwa mbere ikagutegereza mu kwa kabiri, uzuyikanga mu kwa kane ikagutegereza umwaka utaha. Uzibwira ko waretse ibi ikakwihorera ikagutega, ngo yongera kugaruka, turangiza. Satani yongera kugaruka. Ndagira ngo nkubwire nguteguse, Satani azongera garuke, Satani azongera garuke. Ibanganire uzamunesheje ijambo ry'Imana. Amen. Uzamunesheje ijambo ry'Imana, guhamya kwa Kristo n'amaraso yiwe, n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Umugabo w'umuyisilamu yatanze ubuhamya, aravuga ngo bagiye mu nzu y'umukristo, ngo bazamabaza kare nyine kwa kundi bazabaza, ariko indi barahagera, ngo binjirira gutya muri kwe mwihembe, ngo ahita yinjiramo ngo asanga bagiye kurya, ngo wa mukristo ngo ahita asenga ngo amaraso ya Yesu nabe kubyo kurya, ngo nabe ku isosi, nabe ku mutsima, nabe ku masahani, nabe ku meza, nabe ku ntebe, nabe ku bihome, nabe ku idari,
nabe ku itapi nabe ku isima no ku makaro ngo ararangiza atanga amen ngo bararya barangije ngo baja mu cyumba baja kuryama wa mugabo yaravuze ngo yaravyutse ikintu cyamutangaje ngo reka bakurikirane gabo bari bagiye ngo yaza yeguka yakandagira ngo agahura n'inguma atarumva ku isi ngo yegera intebe ngo ikamusekura ngo akumva ko bomborana muzi yose aravuga ngo aya maraso aramaze ibi ni ibiki nguvu kuna nguvu katika damu ya Yesu bwira mugenzi wawe ngo hari imbaraga mu maraso ya Yesu hari imbaraga mu maraso ya Yesu zibasha gukuraho imigambi ya Satani zibasha gukuraho imigambi ya Satani hari imbaraga mu maraso ya Yesu ndatura amaraso ya Yesu ku buzima bwawe amina ndatura amaraso ya Yesu mu rugo rwawe amina damu ya Yesu damu ya Yesu ilitiririka ikafika Ulaya ikawasafisha. Ndiyo maana wazungu na weusi, kabila na lugha zote tu wana wa Mungu. Imana abwiye Mose iramubwira ngo kubera ubukana marayika azozana, kubera ukuntu azoza afite umushinga, iki nicyo kizabakiza. Muzobaga intama mufata amaraso mushire ku nkomanizo z'amazu yanyu, hatabaye icyo ibindi muzibonera. Ngo amabaga intama igitangaza kirabo siko meze. Rahabu ngo baramubwira ngo Rahabu ntacyo muzoba, kugira ngo nemere niki baramubwira ngo genda uzana akanyuzi gatukura, ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama wa Pasaka, shira ku idirisha. Ngo baragenda barakazana apfunda ku idirisha, abi wabo nifu n'ihene barapfunda mu nzu baruze amaze ngo babatase ngo bagira gutya amahembe. Muzi cyabaye ifatiro ziriduka, amazara ariduka, ivi ratumuka, ngo geri kwikawa magufu, geri kwikawa magufu irarimbuka, irahoboka, irahoboka. Nukuvuga ngo harahiya sigara kantu gato kingike, ino munsi harahoboka ngakujya kwa mabira, harashya mabira. Ariko inzu y'abarahabu ngo asigaye hagaze, inzu y'abarahabu yasize hagaze. Niki bavandi Bibiri iravuga ngo kuko wankuza karamata Dawudi, ngo nicyo nzagira gute nzagukirisha. Ese kudutangire Dawudi tube tugitashe ba muzi nyina wa Dawudi ni Nyamusengura, ariko mwene Nyamusengura mana yaje, ariko mwene Nyamusengura yaranyuye. Ariko Dawudi we ariko Dawudi wa Yesu, Dawudi Dawudi ntabaho. Turuzi kumva Dawudi iba nkaha hano hicaye umuntu usoma Bibiliya agasenga afasheho cyo kumva Dawudi. No kuvuga ngo yagiye kuhava, agiye guhaguruka, azahaguruka undi yahageze agahita yicara agafata kumva Dawudi bagasoma Bibiliya. No kuvuga ngo n'ubuzima umwaka ugashira, umwaka ugashira, umwaka ugashira. Imva ya Dawudi muri Israel, Isiyoni kumurwa hejuru mwiranga, imva ya Dawudi hori hagaze umuntu ngo azasenga agasoma Bibiliya. Ayo si amakuru nayigezeho nikoraho nuko kuboko kwanje gutya. Iyi ni imva yanjye, baravuga ngo ni imva y'umwami Dawudi, igikomangoma cy'Imana isoma byose. Hariho umurewe ngo azahora asoma ibyanditswe byera, ngo yegere muri za Zaburi. Bwana se ngo kazembe ibintu ko birahinda, ngo agakora kumva ya Dawidi. Ngo bakavuga ngo abasiriya basaze wa mana, none biragenda gute wa mana? Hamasi na Hezbollah ko zatombutse. Mana ya Dawidi waravuze ngo uzodutabara, uzoturengera wa mana. Ngo bakaririmba ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro. Ngo tugufite ntitwifuza undi murenge, dufite Imana ntidukeneye abatabazi, dufite bavana. Tera haleluya kandi zibiri wa haleluya haleluya amina. Dufite Imana, dufite Imana, nta kindi dukeneye mu buzima. Ntidukeneye ikare, ntidukeneye shemesha, ntidukeneye abazamu. Tugufite ntitwifuza undi murengezi, tugufite ntitwifuza undi murengezi, tugufite ntitwifuza
wifuza undi murengezi. Kamasubiramo akantu nkunda kubabwira. Dawudi ngo yabwiye Imana ngo uzontate nijoro njyana ngo urebe mu mutima wanje ko arakandika. Niwe muntu wavuze ibihumba by'umutima. Aravuga ngo uzorebe mu bwere bw'umutima, ngo urebe ku ndiba yawe, ngo urebe mu bwigobeko bwawe, ngo urebe mu mfuruka zawe, ngo urangirize ku gisenge cyawe, ngo urebe ko hari akandi kantu kubangikanije cyangwa nibitseho mwana. Ngo aravuga ngo ndamusasira ryama, ngo bakungutua Sedeke Dawudi ararambarara, ngo Imana iraza, ngo ifata umutima wa Dawudi imusiga imuhira, ngo irawujana here hayo mu bwami bwo mu ijuru, ngo irawugaranzura. Ngo Imana icyayitangaje ngo yazigaranzura ngo ikisangamo, ngo yagaranzura hirya ngo igasanga harimo amashimwe yayo, ngo yagaranzura hirya ngo igasanga zaburi z'amazamuka, ngo yazamura hirya ngo igasanga ishako n'imbyino ngo zivuga ngo umwami aragahoraho, ngo ibirenge byacu bihora mu marembo y'Isiyoni, ngo tugantara urusengero ngo tukwambaze mwami, ngo ku musozi wa Siyoni ngo niho hubatswe inzu isumba izindi zose ku isi, n'ahari urusengero rwera rw'Imana. Ngo Imana iragaruka ngo iramubwira ngo byuka tubonane Dawudi, ngo iramubwira ngo kuko wankuza akaramata ngo nicyo nzogukiriza, ngo nzotanga abantu 1000 ngo bazopfa bakuzize, ngo amahema y'abanzi ngo azogwagarane iryawe ngo rizema nk'umusozi iteka ryose nta kizorishaganya. Tuzoshaganywa Dawudi abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi. Mwabana mwe iwacu tugisenga Imana nyamana, iwacu hakibigitaramo nyagitaramo, bagatugira amafungo n'abagabo bazanywa itabi bagarifunga, inkono y'itabi bakayifunga, nimugoroba bakabaza bari mu ngwese amafungo yarangiye tunywa itabi, bakabahaga uco bakabwira ngo amafungo yarangiye, bagazogeza saa 8 Imana yavuze indafanga zose zarangiye burundu. None ubu turi mugirimi gutane gasoki ya kabiri gasoki ya gatatu. Ese Imana nitakivuga, Imana niyo yazindutse. Ingabo z'abari barazibwiye ngo huenda Mungu wenu ameenda safari, kama akwenda safari amezuilika au labda amelala, omba na nguvu. Barasirimba baroho bazana utunefu za okapi bazinyuza kwityazo, umuntu akamakemba imisi yose akayikembera hasi, ngo barabyinagira amaraso aroharaza. Eliya ngo arababwira ngo nimumve imbere, ngo igihe cyo gutamba igitambo gikwiriye kigeze. Pima ngo abwira abantu ngo nimunegere. Muzi kintu yakoze ngo aravuga ngo nimwimba uruhafu barimba, nimubage inka barimba, nimushiramo amazi ngo bashiramo. Muzi kintu yavuze cya gatatu cyatangaje abantu bose, ngo aravuga ngo nibazana amabuye 12 nguko imiryango y'abana ba Isiraheli ingana, ngo bagoteshe ya rwa ruhafu. Ngo yagezaho Eliya ngo yagezaho aho urahumvisho, ngo aravuze ngo nimuzana amabuye 12 tugoteshe uruhafu. Ngo barayazana, ngo bamaze kuyapanga abakecuru n'abasaza bakuriye ruguru, ngo bamazamura ikiganza, ngo baravuga ngo igihe Imana yagazivuga, igihe Imana yabanaga n'ubwoko bwacu, ngo nuko byagaza bigenda. Ntimuruzi uko Eliya yagize umuriro utaraza. Baravuga ngo uko Eliya yagize ngo nuko bagaza bagira, nuko basamweri bagaza bagira. Ntimuruzi uko yagize. Pima nuhebwa ko ufite yabwibuba hafi kuiteka zahorana natwe. Izo ngo zari ndirimbo bakiri mu nzira, ngo batsinda Sihoni na Ogi, ngo bakareba bakabona ndi byavuye mu ngabo zabo kuko ntazo bagiraga, ngo bareba bakabona ndi byavuye mu rubyiruko rwabo rwamenyereje urugamba kuko nta numwe wigeze gutabara n'urugamba na rumwe. Ngo bagahaguruka ngo bakaririmba ngo nubuhe bwoko bufite Imana k'Imana yacu, nubuhe bwoko bufite Imana yabwibuba kuko Uwiteka azahorana natwe. Mutima wanje humura.
Bwana asifiwe. Turangiza Satani abonye ko Yesu amunaniye, ngo ararorera, ngo agira gute, ngo amutega irindi rimwe he igorigota Nyabihanga ku musaraba. Indi minsi yose isigaye Satani ngo yamavindagurika rwara ibihimbo imyaka 3 irashira. Ararwara ibihimbo imyaka 3 irashira ngo atarasubira kwegura umutwe. Rya joro ariko rya joro ngo asubizwa mu intege Satani. Ngo Yesu yari mu gashamba k'Igetsemani. Wa mwanya mu Getsemani sinzawibagirwa, ngo ubwo wabiraga ibyuya bivanze n'amaraso. Wari mu biti nijoro. Abaganga baba docteur ariko baba Kristo, aba docteur qualifié, ngo bateranye kureba impamvu yatumye Yesu ngo atutubikana ibyuya bivanze n'amaraso batamukozeho. Ngo barabyiga barabisesangura, ngo basanga kubera gahinda n'umubabaro yari afite, ngo amaraso yanze guhereza inzira imwe, ngo aracurirana agonganira mu dutsi dutoya bita nerve sciatique, ngo turaturika, ngo atangira kuva ibyuya bivanze n'amaraso. Ngo yazarangiza itorero, ngo Yesu yazayerera ngo abyara itorero. Yesu yazarangiza iki gitaramo wavandi, Yesu yaza kurangiza, Yesu yazandangiza. Yesu Bwana Yesu haleluya, haleluya. Machozi kamteremka, Baba ya Baba ya mbona umeniacha? Machozi yakamteremka. Ariko indirimbo zacu zari nziza. Ariko iwacu abagikorari Imana. Ariko mwabasore iwacu abagikorari nziza Imana. Baga tugenda umugoroba wa gatanu bakatwereka amaso. Noneho bamwe bakaja gupokera, abandi bakamasigara barika, akabaho twarika mbere imboga zitaraza. Babagiye mu rucaca twama dutekana n'ibyatsi zitarasha neza, twadutangurana intebe, twashika twama dutsinda nk'intebe 8. Bizi nizikorari iwacu amaze baduheza indirimbo kamwe ko guhagurutsa twaririmba gutya ibifuka kuri isi. Korari ziwacu zimuhira zabagari korari zisiza amavuta y'Imana. Ese turi kumwe ba? Ndio. Katurangiza abantu baragiye. Bavandi. Ndio. Tuzamura ibiganza dufite Imana. Ko biri kose dufite Imana. Dufite Imana itabara bayo. Dufite Imana irengera. Dufite Imana umufasha utabura guseruka mu byago no mu makuba. Amen. Niite nami nitakuitika, nitakuonyesha mambo makuu na magumu usiyojua. Maana asema Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu baramukurubanye ngo bamwinjiriza mu irembo ry'imbabazi. Irembo ry'imbabazi arisokera ni hafi ya cya gisima cy'Bethsaida. Bwana asifiwe. Amen. Ku gisima cy'Bethsaida niho hari esikariye ya mbere izamukisha mu rusengero. Niho baririmbaga za zaburi 15 z'amazamuka, wereye kuri zaburi 120 kugeza kuri 125. Ni za zaburi z'amazamuka urazisoma zose bita ngo ni zaburi z'amazamuka. Bagaza bazihera ku gisima cy'Bethsaida ngo bakazitera bazamuka bakarenga neza mu rusengero, ngo bahagera akabitangaza. Turangiza Bwana asifiwe. Amaze Satani ngo arishungereza, ngo yaragarutse kandi amaze ngo arasara Satani. Turangiza ngo Yesu baramufata bamwijiza arya muri rya rembo, ngo bamugendesha inzira y'umusaraba. No kuvuga ngo nuguhera aha aterera umusozi arawuzamuka arawurenga mu mpinga akataga cyamo, ngo bamujana ahantu baje kumucira urubanza. Ni umusaraba muto yasi 3. Ngo Yesu amaze kubambwa hariya gira turangiza
ngo abe inama ya rupfu na kuzimu na satani, ngo inama y'ibikupi bitatu. Satani iravuga ngo namuhereye akiva mu nda ya nyina, ndamushusha kabanza nkamureka, ndamushusha ndamutanga i Getsemani, ndamuzana ndamushitsa amaboko. None umuntu ugeze aha dore karavirirana ibitebetebe arabananira. Rupfu ngo aravuga ngo nibitaze agasigaye ndagira gute ndakarangiza. Mwihangane natinze ariko ngiye kurangiza. Mudamu nuko atarahaza azantonganya cyane iyo natinze. Ndamata ariko niri kuburiho zugenda wagivuga amagambo ngaho ukicara. Noneho rero Bwana sifiwe. Urupfu ati ndabirangiza. Rupfu nawe gati ndahorereza. Ariko nikitanga umuntu utakiya utera umugeri ntakigeze Galilaya ni Betaniya ntakihayabona. Umuntu uri hariya mwitaza gasigaye ndahutse kuzimu ngo aravuga ngo akuka kanyuma nimona kavuyemo mupfe kunshikiriza ibindi bisigaye ndi yaranje nanje kamene. Ibintu nk'ibyo inama ngo iraba bahera kuri fanta bahuruka kuri whisky bamanuka na vitaro. Inama iraba kugeza Yesu acikanye ngo Satani yamayirukanga. Bwana sifiwe. Ngo ahera muri yamva yabizera muri ya Sheol ngo asanga nubundi ngo bari babandi birizi bivuga ngo barya bose ngo bapfuye bakizera ngo bari batarahabwa ibyasezeranijwe. Ngo bari mu gitaramo mumva imwe uhereye kuri Yosefu ukageza kuri wa Ibrahimu ukageza kuri Samuel na nyina Ana na Serukana ukageza kubera ibihumbi na ba Dawudi na ba Salomo. Ngo naho bari na babe naho bayobu bari bategerereje umwami. Ngo yari yaravuze ngo umucunguzi wanje arahari ngo kandi amaherezo azohagarara muri isi. Haleluya. Ngo umubiri wanje numara kubona ngo nzareba Imana n'amaso yanje atarayundi. Ngo umutima wanje ngo marwana rukumbuzi. Ngo naho bari bategereje ngo Satani amaze arabakanga ngo arabaye intimida. Bwana sifiwe. Ngo arabwa atariko mwa sinababwira dore n'urya mwari mutegereje dore n'urya mwari mushize akizere kanyuma ubu nyine araje ndabasanga hano arabasanga aha. Muzi umuntu utarigeze abona icyo akora ni kuzimu. Ngo buryo bashize Yesu kuzimu ngo asanze umuhanda uharuye yahise yiruka nta kintu kuzimu yabona yaza afata havuye. Ngo Yesu yahise atangira mission special. Ngo atangira mission special ngo yinjire. Bwana sifiwe. Amen. Ngo yinjire gutya muri yamva ngo asanga Satani arasohotse ngo agiye gutera abadayimoni morale mu cyumba cyabo cy'abazimu n'abadayimoni. Ngo agiye kubabwira ati muhumure twanesheje urya mwagaza mutinya urya wagaza bakanga ndamurangije ubu nyine nawe araje. Ngo Yesu Bwana sifiwe. Amen. Ngo bamukubise amaso gutya ngo amaze muri biganza bose. Wowe nikimika ngo arababwira ngo sinababwiye ngo Bethlehem Efrata uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda. Sinavuze ngo muri wowe niho hazagira gute uzavuka ninde nazamvuga suyu nazamvuga mwagize ngo nabandi nazamvuga. Yesaya ngo arababwira ariko muzamumera gute. Sinababwiye ngo ibitugu byo bazobishishagura nazamura ishati gira murebe ngo imibyimba ye niyo azodukirisha. Ngo yarashenjaguwe aracumitwa. Ngo Yesu abankubwira gutya ngo babone ikintu gisa n'ikibamba ni yankovu ngo bahita bazamura ibiganza bashimira umukiza. Ngo Dawudi arababwira ngo barangose ngo bafindiye imyenda yanje ngo imbwa zidatoba ngo ariko nta gufwa ryanje bigeze bavuga. Ariko nta gufwa ryanje ngo bigeze bavuga. Ngo Yesu abonye ari birebire Daniel nawe ngo yazami kwame ko agiye kuvuga kakabuye ngo kamanutse katari muwe n'intokeza umwana w'umuntu. Bwana sifiwe. Batimwe muhagaze ngo araza ngo asanga aho Satani yari kuri fore ni n'abazimu ngo Yesu akamwangukia kifudifudi. Hati ya mashitaka na hukumu vilifutwa. Furaha tuliyo ndani ya Yesu hatuna.
hati ya mashitaka na hukumu ilikuwa furaha tuliyo ndani ya Yesu hatuna hukumu. Tumehesabiwa haki kule pasipo sheria, tumepewa akaugongomea msalabani. Ngo Yesu akagongomea mauti. Muyandi magambo Yesu yarasamye ageza ku munota arasama ngo akagongomea mauti. Ngo Yesu amirufu. Uwo muri ibyo ngo Mariya Marimba aravuga ngo kindumbo cya utukufu Bwana Yesu yuhaye. Kindumbo Cha utukufu Bwana Yesu yuhaye. Kindumbo cha utukufu Bwana Yesu yuhaye. Kindumbo cha utukufu Bwana Yesu yuhaye. Ngo yinjiyeho ngo abazimu bose ngo biyagiriza ku mukingo w'imva ngo bakaza benda kurigitiramo ngo baburiyo bakwirwa ngo abwira Satani ngo uvu hano ngo mushira ngo mwaka funguzo zarupfuna kuzima. Bavandi tugababona bashija bitu bari abafa mukuri nukuri basaza bacu ntabari kuzima. Turuzi bimwatangiye byo kumanuka rangata ngo mugiye kureba basaza bana keretse bapfuye batizera. Naho abandi ukuri kw'Imana barazamutse bari bwami ku Mana. Yesu yazamuye paradizo ntabakiri mumva baragiye bari bwami. Ayo ibyo ndibizomfata zoza nibuka Yesu wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Naho abo twabuze Bibiri irahamya nemera ngo baragiye bari bwami. Azamura paradizo azamurana n'abera bapfanye ibyiringiro. Yohana ngo yabonye bagize gute ngo bapfuye ngo bari imbere ya ntebe ngo babwira umukuru w'ibihe ngo uzogeza rya kudahorera amaraso yacu ngo abona abandi bera batiwe ibihanga ngo nabekishijwe ingota ngo umwami arababwira ngo nimurindire imbata bagenzi babo ngo babahaye imyenda y'ibishura ngo basubirayo bakubita amakamba hasi ngo baramyumukize. Ikindi kimenyetso Nyamutunzi yaravuze ngo yubuye amaso abona Lazaro heza mu gituza cya Aburahamu. Amubona rangata yamubonye he Mu gituza cya Aburahamu. hehe Mu gituza cya Aburahamu. muri paradizo mu bwami bwo mu ijuru ngo abona yarashitse. Bavandi n'ukuri kw'Imana nta mukristo twe tumubwiye ntango tuzokwibagirwa abawe ngo tuzora tukwibuka ngo tuzobimbwa ngo kandi ngo waradusize ngo natwe turabagabo nuko iwacu bagaza bakora kera bagipfumuza bakija kumva z'abapfuye ngo bukeye saraza uburuke buraza turabise. None niki bavandi none nibiki umugabo umwe musebake muri babarevera bagazapinga kadesi ntimubizi ngo umunsi umwe ageze yerekwa ngo arangize revera muzuzi ngo ahagaze mu isanzure yambaye imyenda yera ngo arahagaze ateza amaboko ngo arambwira ngo mwagaze mpinga kadesi ngo narazamutse kera nagize ibwami ku Mana ngo nageze ku Mana arababwira ngo kera nagezeyo. Bwana sibi Haleluya. arabwira ngo kera nagezeyo kandi aho ntabwo ari ahandi ni mu bwami bwo mu ijuru. Tahandi ni mu bwami bwo mu ijuru. Ese bavandi babandi bagiye gushaka Eliya baramubonye kibababwiye ngo yeme yaragiye abandi batoya umwuka yego yaramuteruye ariko ari hano mu rukerekenje hano nimurebere hano mu bivumu no mu miko ngo bamamanuka barazamuka barafurema barahebura ngo bagarutse Elisa arababwira ngo ese sinababwiye ngo yagiye ndeba n'amaso yanyu. Bavandi abera Bwana sifiwe. Aya niyo makuru y'ukuri y'impamo iyo umukristo arangije ngo aza kurwana amagare n'amafarashi byakumurira ngo agasahurwa muri hopitale ngo agashirwamo ngo akagotwa n'ikorari itabaho ngo bazabaririmba indirimbo majwe mu bwami bwo mu ijuru ngo bakamuherekeza mu isanzure ngo bakagenda baramyumukiza ngo ijuru rigakinguka umwami akavuga ngo rimwugurure amarembo ngo ishanga rikiranuka ngo rigakomeza iby'ukuri ngo ribashe kwinjira abera bakinjira abakiranutsi bakinjira. Umukecuru w'umunyamurenge yararwaye baramugotora musengera tate wigenda mu izina rya Yesu tete arahwera aye Mana aragiye we ngo arahembuka arababwira ngo kumuramburiza iki arababwira ngo kera irembo ryakingutse ngo mbonye barabwirana n'amatabaza ngo baje kunsanganira nimundeke ndagiye isaha yageze ngo mbonye ijuru ryakingutse kera rwarangiye
muniyache niende ngo rabwe ngo nimundeke ngeke mumenye yuko iyo tusha ni mu ijuru ibwami Ibwami kumana. mu ijuru. Ntabwo ari kuzimu mumva Nitwe ngo nitumva za mpanda tuzagira gute zanezerwa. tuzanezerwa bavandi tuzanezerwa abo twabuze bari ibwami kumana abizera bari Siyoni bari mu gihugu cy'amahoro bari mu bwami bwo mu ijuru. Nafushe abana babiri umuhungu n'umukobwa agakobwa ka mbere niko kari keza kuruta abandi bose kakayobe gutya keza kimisaya kari gafite nk'akanda ahanganye ne kari keza kabisa ubuce kama gapfa. Aha kintu cyambabaje nuko abantu baje kunsura nari nihanganye ariko umuntu yaza turuka hariya nkumva ngiye guhwera abako barajaye niki cyabaye nindi wabwiye ngo muze hano ngo byari byandeze ariko ndagira ngo mbabwire nyuma yabwo mfusha undi muhungu giungu nyine kimeze gutya noneho ariko ndagira ngo mbabwire ntabwo bari munsi y'ikivumu ntabwo bari munsi y'ikivumu kandi sinzojeye kuhareba baragiye bari bwami kumana bagiye nta muntu batonganye ntawa nkoya akanyanga n'itabi bari Siyoni kwa data rwarara. Haleluya. Tutawaona huko katika makao ya mbinguni. Ariko hejuru ya byose nitamtambua yeye kwa harama za majeraha. Kwa harama za majeraha yake. Ibindi bitekerezo byo kumva ko barahanga nibinyabaki byavuye he bavandi. Yesu Bwana sifi. Yesu ese tukumwe pastor mko Yesu ngo anyaga ifunguzo zarupfu na kuzimu. Siko bimeze ngo afata urwandiko rw'imihango rwaturegaga ngo arudukurishaho kubambwa ku musaraba ngo akuraho ubwansi bwari hagati ngo maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba ngo atunganyira Bibiri ivuga ngo ko abana bahuza amaraso n'ababyeyi ngo niko oyaya ngo abone uko ahindura ngo rufutware wese maze kwa Satani funguzo ngo aramubwira ngo igende kiragera ndagusize ngo asubira harya muri yamva yabize amaze habona neza mana yaje uhuru wa buratangiye independence itorero rirafunguye amaze habo umuneze mbega umunezero mana yaje mbega umunezero ngo bararinda murukerera mu kutumwe ngo niwe mfura mu cyari kandi ngo niwe mfura mu kuzuka ngo niwe mfura mu kutabona siko ni nawe mfura mu kuzuka ngo Yesu aratanga muri yamvu arabwira ngo ayivu abareba ababifya ngo Yesu arabanza arazuka hagarara imusozi kandi abo kuzuka si ngo Imana yahamagaye marayika ngo ndamushaka marayika maraza akavunisha riregiwe ngo ryatembagaye mu buryo ndatazatembaga nandi yose azamanuka iryo muri force za physique muri loi de dilatation ngo ryatembagaye rizamuka ngo rirenga mu mpinga ngo agicaraho ngo arangije kwa sauti kubwa ngo aravuga ngo Yesu mwana wa Mungu ngo toka humo ngo baba yako anakuita ngo Yesu ahita azuka n'imbaraga n'inkovu nta turaso asigaye amyenda yari azingiwemo yambara umwenda musha umurimo yaravuze ngo azanambika umubiri usa n'uwo Yesu yasukanye Yego. nzaba ndenze wa musozi ngo Yesu arazuka ntawe ari kumutanga kameme niko bivuga ngo niwe mfura no mukuzuka ngo hagarara hano amaze ngo arabahamagara mana yo mwijuru n'inkinyana zimenye zari zabuze za nyina ngo yagize gutyo bamamagira ngo Yesu abakoresha foreign murasoma Bibiliya sinkabije ngo abakura mu magana ngahe 5 yanditse mu Bakorinto 15 musoma Bibiliya ngo arabwira ngo nibanyure mu murwa mwiyereka abaturage bene abagore baza bajya kurahura ba mu gitondo baza bahura nabo gutya kare baza bahura nabo apana urugambo ukuri kw'Imana bakavuga ngo dore runaka ngo arengeza ikindi gikundi cyose ngo arakizamura mana
mwiza. Mwiteguye kuzabona Yesu? Ndio. Tampamvi zambuza kuzabona Yesu. Kwe. Niko kuri kw'Imana. Yesu apana urugambo. Nabonye Yesu kabiri. Aya masaya apana undi muntu aka. Aya maso nabonye Yesu aka. Ntabwo nzabura kumusanga mu bwami bwo mwijuru. Niringiye kuzabona Yesu. Nizeye kuzabona Yesu. Niringiye kuzabona Yesu. Nazabatungutse naza mukerera naza mu gitondo kandi ko mvuzega abiki gihugu barama bananga abandi barakare hari umvuze hari umbujije kuzomubona genda nawe uzomubone nabishwa bawe n'abapangara genda uzomubone ndetse n'ubunyine wamuhera ubunyine mwifotozanye ugende mwegamiranye n'ushaka umupangire hari ukurwanije ariko mfite ibyiringiro hajwi rindega mu mutima ko nzabona Yesu nagaruka nitamutambuwa yeye kwa hara bankutera harira zibiri kandi wa haleluya Bwana sifiwe nitamona Yesu kwanza nitamona Yesu kwanza malaika watanipokea wakishangilia haleluya 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 wakiimba nyimbo abanyamahanga ngo tuzaririmba ngo uruwera mana yacu abisirayeli ngo bazaririmba ngo hoziyana hahiruguje mu izina ry'Uwiteka ngo zobari indirimbo zibiri zibangikanye ngo zizoramye umukiza mu majwi atarabaho uruwera mwami mana yacu uruwera mana ya Isirayeli hoziyana ngwino mwana wa Dawidi hoziyana ngwino mwana wa Dawidi esaza za kujana be abakure kuri isi azadukiza urupfu tuje kwibana nawe mw'ijuru hoziyana ngwino mwana wa Dawidi ufite ibyo byiringiro muri we ngo niyeze nkuko aboneye niyeze nkuko aboneye muzakantangaje ndangiza muzakantangaje nono mbemeza ko ndangije kandi twantangaje ngo Yesu azamukana paradizo yabe aho azamuka aratumbagira ngo agera ahantu ndatasi ngo arenga Maria wa wundi Yesu yakije abadayimoni barindwi ubusambanyi murabisoma ba si wa wundi wanditse umunani muri Matayo se si wa wundi bari bafashe baje kumutera amabuye yandirimbo bajya mwaririmbye ivuga gute yandi ya ambassador Samaria ka wa wundi wa amatangaje ngo Maria araza ahagara mu ruhande rw'inzu ngo ararira ngo ijwi Maria amarengo ararimo ibintu bibiri ngo yararimo agahinda n'ishavu ngo ararira arakubita kabiri ngo Imana ihamagara Yesu aho yarageze iramubwira ngo subirayo Maria yanze ya compromise subirayo Maria aragushaka mwami Imana iramubwira ngo siga icyo gikundaho subira kumva ubonane na Maria aragushaka Maria ukundagize kibikunda subirayo ngo Yesu arahindukira asiga bateretse ngo araza ngo aravuga ngo umugore ngo Maria agira ngo numurinzi wa gashamba ego ngo aramubwira ngo rabi mwigisha niba ari wowe umutwaye mbwira aho umushize ngo Yesu aramuhamagara ngo Maria ngo amenya ko ari umwami Yesu ngo yamakenyerera ati ndaguhobera ngo Yesu aramubwira ngo ntunkoreho ndi yaragera ntunkoreho ngo yaragifite raporo y'imirimo yose yakoze hamwe ngo yareri ku gitonyanga cy'amaraso cyari kumwe kiwe ngo yaraterera kimurika data wa twese ngo aramubwira ngo Maria ntiyaragera ntiyaragera kunkoraho Maria tunkoreho Maria ngo aramubwira ngo genda umbwirira abigishwa ngo bandindire he ni Galilaya amekwenda ni Galilaya amekwenda tumone mushindaji mushindaji kafufuka Bwana Yesu kafufuka leo hii
ni malaika ametwambia, malaika ametwambia, Bwana Yesu kafufuka, Bwana Yesu kafufuka, kafufuka leo hii, kafufuka Bwana wangu, kafufuka leo hii. Tuzamure ibiganza dukubitire Imana amashi yazuye Yesu Kristo. Amen. Hashimwe Yesu wasifiwe. Ahimbazwe Yesu mwana w'Imana. Hashimwe Yesu wasifiwe. Ahimbazwe Yesu. Imva ye irarangaye, Ntabwo imva akiri, ye irarangaye, ntabwo akiri mu mva yarazutse, imva ye irarangaye. nimumve hasi turirimbe ngo imva yiwe irarangaye, imva Yesu irarangaye, ntabwo akiri mu mva yarazutse, Imva ye 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 irarangaye, ntabwo akiri Yes. twiga intsinzi ivuga ngo imva Yesu irarangaye. Yes. Wumva aba hose ntabwo akiri mu mva yarazutse, imva ye irarangaye, ntabwo akiri mu mva yarazutse, ko mukase tuhavuga ngo imva Yesu irarangaye. ntabwo akiri mu mva yarazutse, imva ye irarangaye, ntabwo akiri mu mva Imva
bose umuhagarikize shiramo umukunga Patrick gukiriza mu gakunga data twicaze gana none curanga ni kumuhagarikiza tubwire yes yes twagi zamuka
Amen. nuko Bwana asifiwe. eme Dani mwike hasi. sawa Bari kugira ngo mwitse ijambo ry'Imana neza. sawa sawa yarazutse imbaye iraranga Bwana asifiwe. amen Bizigitsa iminota nk'ibiri gusa nkwereke. umuzima mu bapfuye we